بترى لحضور وليمته سرق لنا تجنوا بلو بيناجر مثال مسجد بس بيكر تناجر مثال الزاوس أنت ماله فلا يلزم الحضور عند الأكثر بزوانو علماء جاء أي ملكة لمن أنت بتشا ميقدم نجر سلال هنا مالتنا لو شيت كهونت لابد من أن تستأذن زوجها للخروج لموتات بالبيتوان ما تفكد علبات شيت كهونت مالتنا ይህን ካየን ወደ ጥያቄው ወደ ዋናው ጥያቄ ስንመለስ ለሰርግ ለሙሽራ እንደ ሙሳዓዳ አድርጎ ብር መስጠት በተመለከተ እንዴት ይታያል ለሚለው الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى ተጠይቀው ምን አላቸው እኛ ጋላቸው أيتزوج عند سو إذا أراد الرجل أن يتزوج ما قبض تفلق دعا إلى الوليمة القرى المجاورة لقريته قربيته ونوحا قروتين أكابي ألوتين سوتين يقابزات شوال لسرق يترات شوال وعندما يأكلون لحم الوليمة يوليمة ونسرق سيبلو يدفعون له فلوسا جنزب يكفلالو إيه اندت التايال بلو سيطيقاتشو من قالوا هو لا ينبغي أن تكون عادة بلمد ملك سوج يميقلقلوت مهون يلبتم بلمد ملك من قزيم عادة لمد أدرقوا ما يلباتهم مالو السم اللي ستطبلوا مطرات يلبت مالو لا ينبغي أن يدعوهم من أجل أن يعطوه له اللي ستطعصبوا مطرات يلبتم لمن الله عز وجل ولا تمنن تستكثر بلوال الناس أتلقس بذاتن أصبه بذو نقر ماغنيتن أصبه أتلقس بلوالنا سورة المدثر لال جن لم دادرقو يما يجوت كهونا السل مردات كاسبو وأراد أحد أن يساعده بشيء من المال بجنزب مردات كفل لقى فليس هناك ما يمنعه يميك لك النقر يلم بلوال يميك لك النقر يلم بلمد ملك أدرجو كايازوت ألف ألف ميكسات كهونا السم ميقابزات شو لذه إسكال هنا درس كبير الأمر أما أن يأتي الشخص ويلزم عند صوت قابزو كما تابوها لا يميقدر كهونا ويلزم أن يدفع شيئا من المال كجنزب يهون نقر انديست يميقدر كهونا على ممطاطو يتشعل نوار ከመጡ በኋላ እጁን የሚዘረጋ ከሆነ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው والله المستعان ብለው መልሰዋል عاده ልምድ አድርገው ካልያዙት ችግር የለውም በመርዳት መልክ ከሆነ ብለዋል الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى በዚሁ ተመሳሳይ መልክ ተጠይቀው አገራችን ላይ አሏቸው هناك دفتر ሰው ወሊማ ላይ ሰርግ ላይ دفتر ይዛሉ አሉ يسجل عليه اسماء الذين يدفعون نقودا للعريس ለሙሽራው ገንዘብ የሚሰጡ ሰዎች ስማቸው የሚጻፍበት የሆነ ደፍተር ይዘው ሰዎች ይቀመጣሉ ሌላው ሰው እንደገና ደግሞ በሚያገባ ጊዜ يخرج العريس الاول የመጀመሪያው ሙሽራ ያወጣል አደፍተራ ያን መዝገቡን ያወጣል ليرى كم دفع له من قبل هذا العريس الثاني ይሄ ሁለተኛው ሙሽራ ካሁን በፊት ስንት እንደሰጠው ለማወቅ ደፍተሩን ያወጣል كذام أمره يسطال ثم يدفعه زيادة على ما دفعه له الأول يمجمروا كسطوا بلاج أمره يسطال يمجمروا 100 ብር ሰጥቶት ከሆነ እሱ ግን 200 ወይም 300 አድርጎ ሊሰጥ ይችላል ይሄ ሙባህ ነው ወይስ ሪባ ይሆናል هل هو نوع من الربا فهل هذا شيء من المحرمات كحرام ነገር ነው ወይንስ እንደት ነው ወይንስ ሙባህ ነው ብለው ሲጠይቋቸው لا حرج في ذلك ችግር የለውም ብለው አልሳቸው إذا كانت عادة عندكم بعد ملك كونا شجر يلهم بلو ملس سؤال مالك نوساج عادة كهنا تعاون على البر نو تعاون على الخير نو السل مردات يتاسبس كهنا درس مجمرات يسطوت السل مردات اسكهنا درس هذه العادة لا حرج فيها في التعاون على الخير على البر والتقوى سله هنا لا بأس إن شاء الله شجر يلهم بلال بإلزام ملك اسكال هنا درس
በፍቃደኝነት የሚደረግ ነገር ከሆነ ችግር የለውም ብለዋል ابن باز رحمه الله تعالى الشيخ مقبل عاد ልምድ አድርገው ምን ጊዜም የሚያጅዙት ከሆነ ችግር የለውም አልያ ግን አለማድረጋቸው የተሻለ ነው ብለዋል ሌላው ከጥያቄዎቹ መካከል حكم دفع النقود لأهل الميت ለሟች ወገኖች ብር መስጠት እንዴት ነው ለሟች ወገኖች ብር መስጠት طبعا ለሟች ወገኖች ብር መስጠት ሀዲያ ምግብ አዘጋጅቶ ወይም ብር ሟሳ أهل الميت ሐዘን የደረሰባቸውን ሰዎችን መርዳት ብቻ አስቦ ከሆነ ለነሱ በጎ መዋል አስቦ ከሆነ فهذا لا شيء فيه ችግር የለውም ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጃዕፈር እንደሞተ ለጃዕፈር ቤተሰቦች ምግብ አዘጋጁላቸው ብለው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናግረዋልና ዲሆች ከሆኑ ምሳሌ ወንድሞቻቸው ወይም ቅርብ ቤተሰቦቻቸው ወይም ጎረቤቶቻቸው ምግብ አዘጋጅተው ቢያደርሱላቸው ችግር የለውም ወይም ሀብታም ቢሆኑ እነሱ መሽሁሮች ከሆኑ ምግብ ከማዘጋጀት በሐዘኑ የተወጠሩ ከሆነ لا بأس به ችግር የለውም ይህም በተመለከተ ችግር የለውም ግን بعض المعزين يدفع شيئا من المال لأهل الميت حسب قدرته يቻለውን ያህል ገንዘብ ይሰጣል ሁሉም ሰው ማለት ነው አሁን ሐዲስ የመጣው ጎረቤት የሆነ ሰው ወይም ቅርብ ወገን የሆነ አካባቢ ያለው ሰው ምግብ አዘጋጅቶ ያድርስላቸውና ይመለስ ነው አብሮ እዛው ይቀመጥ አይደለም ይሄ ግን ገንዘብ ሁሉም ሰው ለታዚያ የሚሄደው ሰው ሁሉ ገንዘብ ይሰጣል ይሄ እንዴት ነው ይሄን በተመለከተ اما اعطائهم النقود ለሟች ወገኖች ገንዘብ መስጠት فهذا غير مشروع ይሄ مشروع አይደለም በሸሪዓችን የተፈቀደ አይደለም ብለዋል الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الا اذا كانوا فقراء ومحتاجين የሟች ወገኖች ድሆች ከሆኑ فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء وقت العزاء ታዚያ ሰዎች ሲደርሷቸው በወቅቱ መስጠት የለባቸውም ولكن في وقت آخر በሌላ ጊዜ ይሰጣቸዋል من اجل فقرهم وحاجتهم ድሆች ስለሆኑ በሌላ ጊዜ ይሰጣቸዋል እንጂ ታዚያ ስንደርሳቸው ገንዘብ መስጠታችን ይሄ መሽሩዕ አይደለም ነው መሽሩዕ አይደለም በሌላ መልኩ ሲናገሩ ሱልፋ ከሆነ ሱልፋ ማለት እንደ ብድር ከሆነ وأنهم يردونها إذا أصيب الدافع لها بمثل هذه المصيبة ታዚያ የሚደርሳቸው ሰዎች እሱም መልሶ እንደው ሐዘን ሲደርስበት የሚመልሱት ከሆነ فهذا لا ينبغي አይገባም ብለዋል هذا ليس بطيب ጥሩ አይደለም ብለዋል በብድር መልክ ከሆነ የሚወስዱት አሁን ለችግራቸው ያነሱት ከሆነ ከጊዜ በኋላ ብድር ነው መመለስ አለባቸው አሉ ግን ይሄ እንደ ልምድ አድርገው የያዙት ከሆነ ሙዓወዳ መለዋወጥ የሚባል ነገር ከሆነ ይሄ ፈተርኩ هذا اولى واحوط መተው ነው ያለባቸው ብለዋል ጥሩ ነገር አይደለም የሚገባ ነገር አይደለም ይሄ የሰጣቸው ረጅም ጊዜ ሰው ሳይሞት ሊቆይ ይችላል የሰጣቸው ሰው ረጅም ጊዜ ሰው ሳይሞትበት ሊቆይ ይችላል ሊረሳ ይችላል ስለዚህ አሁን ይሄንን መመለስ ነው ያለባቸው ብለዋል فينبغي رده اذا كان بهذا الطريق መመለስ አለባቸው ብለዋል በዳ መልክ ከሆነ ማለት ነው اما من باب المواساة من باب الإحسان كهنا ታዚያ ሲደረስ መስጠት የለበትም በሌላ ጊዜ ሙህታጆችና ፉቀራዎች ከሆኑ ቢሰጣቸው ችግር የለውም ብለዋል طيب ድግስ የሚደግሱ ከሆነስ ለድግስ ሰው ሞተ ለምሳሌ 7ኛው ቀን ላይ ይደግሳሉ ወይም 40ኛው ቀን ላይ ይደግሳሉ ይሄ ቢድዓ ነው ግን የተጠራ ሰው ወገኖቹ ሊሆኑ ይችላል መሄዱ እንዴት ነው ካለ ሄድኩ ዝምድና መቁረጥ ይሆንብኛል ወይ ብለው ሲጠይቃቸው اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء አይደለም አንተ እዚህ ቦታ እነዚህ ሰዎች መደገሳቸው መጀመሪያ ሰው ከሞተ በኋላ ደግሰው ሰዎች መጥራታቸው ይሄ ቢድዓ ነው 7ኛው ቀን ላይ 40 ዓመት የሚባለው ቢድዓ ነው አንተ የተውከው እዚህ ቦታ ላይ ምን ጧዓት الله ነው አላህን ለመታዘዝ ብለህ እንጂ ወለይሰ ذلك من القطيعة ዝምድና ለመቁረጥ አይደለም
ዝምድና የምትቀጥለው ሸሪዓ ባዘዘው ነገር ላይ እንጂ ሸሪዓ ጋር በሚጋጭ ነገር ዝምድና መቀጠል የሚባል ነገር የለም ነው። ግን ሁዱር የምታደርገው ለመቃወም ከሆነ አሁንም ሰው ሲሞት የሚደገሰውን ድግስ 7ኛው ቀን ላይ ይሁን 40 ቀን ላይ አመት ለመቃወም ከሆነ وانت تقوى على ذلك አቅሙ ካለህ فلا حرج في حضورك لإنكار المنكر منكرን ለመቃወም መገኘት አለብህ ብለዋል። على الا تاكل الطعام المقدم لهذا الغرض ለዚህ የተደገሰውን ድግስ መብላት የለብህም ብለዋል። ሙንከሩን ብቻ ለመቃወም ትሄዳለህ። ለዚህ የተዘጋጀውን ለሰባት እየተባለ 40 እየተባለ አመት እየተባለ የሚደገሰውን መብላት ግን የለብህም ብለዋል። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد